Tudi to, da smo v nekom našem številu, ampak vseeno smo trmasti in delamo in bi se zahvalil tudi krasni ekipi, zahvalil bi se ambasadi, še razkrtali pri temu in jaz pa vse te stvari kot predstavnik Romsko-Integracijskega centra še vedno bom videl in bomo vedno delali kljub temu, da finančni tim podpora bomo skušali čim več pokazati in da lahko tudi ne romska populacija iz Slovenije širše lahko pride do takih knjig, kateri govorijo o nas, o naši zgodovini, z našimi identiteti, o naši kulturi, da se nekaj naučila in tudi kako sami na koncu ocenijo, kdo smo, kaj smo in bi povedal navnike za njegov ta podvig, v katerem se je pač vsemi najde, je zapravo to te pesmice poezije in kateri smo pripravili jaz bi rekel to knjigo v bistvu istine, nič ni prikrito in nič nismo zatajili tukaj, ta knjiga bo gotovo povedala svoje. In še enkrat čestitam Rinaldu, čestitam dobri ekipi za sodelovanje in naprej bomo delovali na vseh področjih, da se tiče naše romske populacije, naše romske skupnosti v Sloveniji. Hvala. Hvala gospodu Zahiroviču za besede, ker pa je avtor obeh knjig tudi z nami, ga vabim, da sam predstavi obe knjigi. Gospod Rinaldo. Pozdravljam. We are very grateful to see your embassy from Royal Kingdom of the Netherlands. Yes, we are very grateful for your contribution, and my contribution for our books, monograph books. Zdaj, jaz bi povedal, tole delo je bilo sprva mišljeno, se pravi, nisem bilo uspel. Najprej je bila mišljena ena monografija in sicer mojemu plemenu sem jo mogel posvetiti Sinti Gorenski. Potem so Sinti, ko so videli, da je nekje romska organizacija Božje gleda, oziroma Dvorica Limited, da bo izdalo knjigo, so se nekako užalili, oziroma so rekli, da niso part of the Roma. I don't think about my tribe, Sinti tribe from Gorenska, what happened with the first book, now from the second book. No in potem smo mi pravzaprav spremenili naslov, ki pa je tudi zelo lep, se pravi tudi Bog je umaknil svoj pogled od ciganov. Ciganov sem vzel zaradi tega, da smo se do leta 1972 vsa plemena imenovali cigani, Romo pa zato, ker so Romi bili zelo veseli, da se bo pisalo o Jasenovcu, o vseh koncentracijskih taboriščih v času nacizma v Evropi. No, in potem je še dodatek, ki ga vsi Romi razumejo v Evropi, naci-holokausta, to je naci-holokaust, in pa verša, pribaštani pe, romengere, se pravi leta, zelo nesrečna leta Romov, ki so. Ta knjiga je doživljala, se pravi, iz prvotnih 500 strani na zmanjševanje, ker nismo imeli finančne podpore, tako da je zdaj pristala na nekje 200 strani. From the first time I mentioned the book with 500 pages, and now it's just 200 because we don't have money enough
for the culture, you know, and it will be worse and worse next year. Torej, potem smo zmanjšali to zadevo, koliko se je to dalo, se je zmanjšalo, se je pa potem posvetilo samo nacističnemu holokaustu in pa za naš del, se pravi bivše Jugoslavije, Hrvaška, NDH, in tam sem posvetil posebno poglavje prav Romom iz bivšega skupnega področja Jugoslavije. Tam je bilo 40,000 Romov umorjenih. No, in se tu zahvaljujem vsem, ki so pripomogli, ki so na Halsu, ki je vse to organiziral, da smo dobili tiste spiske, ki so tudi ljudi omenjeni. Potem moram reči, da so mi pomagali vsa romska društva v Evropi, Sinti v Evropi so mi pomagali, celo Judje so mi pomagali iz Nizozemske. I mentioned our Puščico nazaj pritisnem. Glavni pokrovitelj monografije, veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske. The Embassy of Royal Netherlands in the Republic of Slovenia, which present His Excellency Mr. Ambassador Josip Dolman. And today, our Chancellor, Mr. Rediš. Oh yes, Mr. Smulders. We are very grateful for your contribution to our book. And this is my associate, moji sodelavci, grafična podoba monografije, knjige, se pravi grafik, Mr. Sebastian Žetko with photograph camera, potem založba Ritz Andronik P, Haris Tahirović, ki jo predstavlja, administracija, vodila, PR, Miss Maja Jelenc in pa fotografsko gradivo, photography material, Sigurd Suters from Netherlands and Sebastian Žetko from Slovenija. No in pa, ker sem rekel, tale del, ki je za nas ciganov oziroma Rome, najbolj pomemben so pa spiski, ki smo jih, to so te spiski from Roma in Croatia, Jasenovac, from Jasenovac, contribution from our Romans. This part, former Yugoslavia, and the first time not for the Yugoslavia Republic, but Kingdom of Yugoslavia from that time was not neovisna država, not non-independent country or state. Croatia that time was. In se pravi, ker smo rekli, ta podoba, kot vidite, to je pa dokument, nacistični originalni dokument na začetku, se pravi, kako so nacisti sabo, kako je privedli cigane na, se pravi, najprej so rekli, da grejo delati, ne? Potem so jih na vlak deportirali in pa direktno v nacistična taborišča. Potem takole nekako pa zgleda ta del, se pravi, jaz sem zelo hvaležen moji ekipi, potem tudi romskemu centru, Janku Unipericu, da je sploh omogočil, da sem delal noter, in pa našemu seveda ni še dobil ciganskega državljanstva, Sebastian Žetko. He's a Slovenian guy, you know, and he's very active in our Romani Anglo-Linguistic Center, but without passport, gypsy passport, you know, yet, until now.
Tako. No, pesmi vam bomo pa mi predstavili, jaz vam bom najbolj v slovenščini prebral te pesmi, potem bo kolega Emran prebral v romskem jeziku, ti pa kolegica v angleškem jeziku. And my two colleagues will represent the gypsy poems in English language, she and he in Romani, and myself in Slovenian language. Okay.